Hello. Nadaman ti ibaga kadagita kaarubak dati dita Pilipinas. Dagita marites dita Pilipinas. Amoyo ko na yo siguro handang indanon kanya. Idi adak di Pilipinas apan yu chismis nga ada ti kabaw ko. Agpaisohaan. Apan yu ibaga-baga nga agkabkabawa. Tagta adak dito London. Makita yo. Napanak nagpa-check up. Ijay British nga doktor. Kat amoyo ti kunana, amoyo ba ti sakit ko? Dementia kan Alzheimer's. Dayta. Tapos ibaga-baga yung adati kabaw ko. Di ba? Dementia kan Alzheimer's ti kuna jay British nga doktor ko. English pa, social. Dementia, Alzheimer's. Di ba? Kas lang sakit ti baknang. Ngam dayta apan yung chismis nga adati kabaw ko. Agbabain kayo kit di aman. No ko lang makay blood akan niya yung marites. Dayta confirm dayta. Ano nga dayta apan yung wara-waras nga ada iti kabaw ko nga agkabkabawa. Dementia ti diagnosis ko dito London. Pagayong kabaw. Ala sige. Goodbye. Celso! Celso! Auntie. Apaya, kamay kaman. Auntie. Celso! Apaya. Auntie. Excuse, auntie. Kulay ko na. Auntie. Apaya. Sa baligamin dayta ngay. Nga ni Uncle Celso. Angay Uncle dayta ngay gamin. Pangay kargaan ti asin gamin dayta. Ano ni Celso dayto Uy. Uy, kabilang ti asin. Gamin kan yung bagbaga. Kurang ni Celso dayto Bakit kabilang kayang ti asin? Amoyo sa totoo lang, awan ti serserbi ti birth control. No puros kayo, yakapsol, kan kisperin. No syakda kayo, aramidan nyo na lang, paracetamol.